Bidasubirwaho rero umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ukaba ugiye guhagarika inkunga wahaga ingabo z'u Rwanda zigarura amahoro muri Mozambique. Ibi nk'uko tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru yose uko yakabaye, ni amafaranga tugiye kuvuga akavagari k'amafaranga amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mishinga yabo irindwa n'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, ndetse na gahunda zose abanyaburayi ndetse n'abanyamerika bafite aho bari mu kiragati batekereza niba koko baraza guhagarika izi mfashanyo cyangwa izi nkunga baha ingabo z'u Rwanda mu butumwa bw'amahoro muri Mozambique. Ibi bizabagiraho ingaruka zikomeye cyane. Turanagaruka kubihuza n'ubukungu bw'isi aho bugeze ubu, intambara ya Iran uburyo ihura cyane n'uruganda rwa Total Energy ndetse n'uruganda rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruri hariya muri Cabo Delgado. Mubane nanjye muri iyi nkuru yose murasobanukirwa byose. Reka dutangire. Umuryango w'ubumwe bw'u Burayi EU ugiye guhagarika inkunga y'imari wageneraga ingabo z'u Rwanda RDF ziri mu butumwa bwo kugarura amahoro no guhangana n'imitwe y'iterabwoba yitwaza idini rya Kisilamu mu gihugu cya Mozambique. Iyi nkunga yitezweho kurangira mu kwezi kwa Gicurasi 2026 kandi kugeza ubu nta gahunda ihari yo kuyongerera igihe. Ibi bikurikiranye n'ibihano bishya bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ziherutse gufatira izi ngabo ibihano. Kugira ngo twumve neza uremere bw'iyi nkuru tugiye gusesengura ibintu bifatika, facts bishingiye ku mibare, amateka y'ubutumwa, inyungu z'ubukungu zihishe inyuma y'ihagarikwa ndetse n'uko amahanga abibona. Twize cyane rero nk'uko tubikesha ikinyamakuru Bloomberg cyo mu Bwongereza. Mu ncamake mbere yo kwinjira mu mizi y'iyi nkuru, dore imibare n'amakuru y'ibanze adashidikanywaho yaranze ubutumwa n'iyi nkunga. Miliyoni 20 z'amayero agaciro k'inkunga umuryango w'ubumwe bw'u Burayi wemeje mu mwaka wa 2024 kugira ngo ishyigikire ibikorwa bya RDF muri Mozambique. Gicurasi 2026 ukwezi n'umwaka iyi nkunga y'ubumwe bw'u Burayi izarangiriraho nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa EU cyangwa umuryango w'ubumwe bw'u Burayi. Miliyoni 20 z'amadolari nuva billion 20 agaciro k'umushinga munini wo gucukura no gutunganya gaze kamere natural gaze uyobowe n'ikigo cy'abafaransa Total Energy mu ntara ya Cabo Delgado, intara icungwa n'ingabo z'u Rwanda. Miliyari 4.7 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inkunga cyangwa inguzanyo banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ibyoherezwa n'ibitumwa mu mahanga US Export and Import Bank yashoye mu mushinga wa Total Energy muri Mozambique Werurwe 2021 igihe igitero gikomeye cyagabwaga n'abarwanyi bafitanye isano na Islamic State mu mujyi wa Palma, kigahagarika imishinga yose ya gaze kugeza igihe ingabo z'u Rwanda zitabajwe. Mutarama 2026 igihe ikigo Total Energy cyatangarije ko gisubukuye ibikorwa byacyo 100% nyuma y'uko umutekano ugarutse muri Cabo Delgado. Imiterere n'iherezo ry'inkunga y'ubumwe bw'u Burayi. Umuryango w'ubumwe bw'u Burayi wari usanzwe utera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique unyuze mu kigega cyiswe European Peace Facility. Ikigega nicyo cyifashishijwe mu gutanga iyi nkunga yari igamije kohereza ingabo ziri ku rugamba mu majyaruguru ya Mozambique. Ibyo inkunga yakoreshwaga nk'uko byatangajwe n'inama y'Uburayi European Council. Iyi nkunga ntiyari igamije kugura intwaro ziremereye cyangwa amasasu, ahubwo yari igenewe ibintu bibiri by'ingenzi gusa: ibikoresho by'ibanze by'abasirikare personal equipment, ibi birimo imyambaro, inkweto n'ibindi bikoresho bya buri munsi umusirikare akenera ku rugamba. Hakaba ibikorwa bya logistique, gufasha mu gutwara abasirikare, kubagezaho ibiribwa, ubuvuzi n'ibindi bikoresho bya ngombwa bituma babasha kuguma mu birindiro byabo mu ntara ya Cabo Delgado. Impamvu zihagarikwa ryayo: mu gusubiza ibibazo byoherejwe binyuze kuri mail, umuvugizi w'ubumwe bw'u Burayi yagize ati: ingamba z'ubufasha ziriho ubu zemejwe muri 2022 n'izemejwe muri 2024 zizarangira muri Gicurasi 2026. Ubumwe bw'u Burayi bwamenye ibihano bishya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziherutse gufatira ingabo z'u Rwanda RDF n'abayobozi bakuru bazo 4. Turi gusesengura ingaruka z'ibyemezo bya Amerika nk'uko amakuru aturuka mu bantu bazi neza iby'aya masezerano y'imari ko abivuga.
ntabwo bashatse ko amazina yabo atangazwa, ariko bakaba bagize amakuru batanga. Kugeza ubu nta gahunda n'imwe ihari yo kongera igihe iyi nkunga y'ubumwe bw'Uburayi nyuma ya Gicurasi 2026. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisiteri y'Ingabo ntiyigeze yitaba telefone cyangwa ngo isubize ibibazo yoherejwe kuri email mu gihe hakorwaga iyi nkuru. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nawe ntiyitabye cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi, ubwo ikinyamakuru Bloomberg dukesha iyi nkuru cyashaka kumenya icyo babivugaho. Tugiye ku bihano bya Amerika n'ihuriro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iki cyemezo cy'ubumwe bw'Uburayi kikaba kije gikurikira igikorwa gikomeye cyabaye mu cyumweru gishize, ubwo Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Treasury yafatiraga ibihano ingabo z'u Rwanda RDF. Impamvu z'ibi bihano: Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja ingabo z'u Rwanda gutera inkunga, guha imyitozo ndetse no kurwana ku ruhande rw'umutwe w'inyeshyamba wa M23 uharanira uburenganzira bwabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibihano byateje urujijo ku ngaruka bishobora kugira ku bihumbi by'ingabo z'u Rwanda zoherejwe muri Mozambique. RDF izakomeza akazi kayo ko gucunga umutekano mu gihe yafatiwe ibihano n'igihugu cy'igihangange ndetse igahagarikirwa inkunga na EU. Iki ni ikibazo gikomeye gikomeje kwibazwaho. Reka tujye noneho ku nyungu z'ubukungu muri Cabo Delgado. Hari kampani ya Total Energy na ExxonMobil. Kugira ngo twumve impamvu uko haba kw'ingabo z'u Rwanda kugishishikaje amahanga, ni ngombwa kureba ubutunzi buri mu ntara ya Cabo Delgado n'amateka y'umutekano muke wahabaye. Amateka y'ibitero na gaze kamere. Kuva mu mwaka wa 2017 intara ya Cabo Delgado ikungahaye cyane kuri gaze kamere yibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro yigabije ako gace. Muri 2021 ibintu byarazambye ubwo abarwanyi bashyigikiwe n'umutwe wa Islamic State bagabaga igitero gikomeye ku mujyi wa Palma wegereye ahakorwa imishinga ikomeye. Ibi byatumye ibigo bibiri bikomeye ku isi bihagarika imishinga yabyo. Total Energy yo mu Bufaransa yari ifite umushinga wo kubaka uruganda rwo gutunganya no kohereza gaze kamere ungana na miliyari 20 z'amadolari, 20 billions. ExxonMobil Corp y'Abanyamerika yari ifite undi mushinga munini cyane wari uturanye n'uwa Total, nawo wahise uhagarara. Ubutabazi bw'u Rwanda rero, ibi byatumye guverinoma ya Mozambique isaba u Rwanda ubufasha mu bya gisirikare. Nuko RDF yohereza ingabo zayo guhashya abo barwanyi. Uko hagera kw'ingabo z'u Rwanda kwatanze umusaruro ufatika, umutekano uragaruka mu gace karimo iyo mishinga. Ibi byatumye mu kwezi kwa Mutarama uyu mwaka 2026 ikigo cy'Abafaransa Total Energy gitangaza ko gisubukuye ibikorwa byacyo ku mugaragaro kubera ko umutekano wagenze neza. Kuki Amerika rero idashaka ko RDF iva muri Mozambique? Nubwo Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda kubera ikibazo cya Kongo, inzobere mu bya politike zigaragaza ko Amerika idashaka ko ibyo bihano bihungabanya akazi ka RDF muri Mozambique. Daniel Swift, umusesenguzi mukuru w'ubushakashatsi senior research analyst mu kigo Foundation for Defense of Democracies gikorera i Washington, asobanura impamvu ebyiri zikomeye. Icya mbere, ishoramari rya Amerika 4.7 billion, miliyari 4.7, uretse kuba ikigo cya ExxonMobil gifite ishoramari aho ngaho. Banki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika itera inkunga ibyohezwa mu mahanga, US Export and Import Bank, yamaze gutanga miliyari 4.7 z'amadolari y'inguzanyo kugira ngo umushinga wa Total Energy wubakwe. Amerika nishaka ko aya mafaranga ayipfira ubusa mu gihe umutekano wakongera kuzamba. Icya kabiri, ikibazo cya gaze ku rwego rw'isi. Kuri ubu hari ikibazo gikomeye mu bucuruzi bwa gaze itunganyijwe yo mu bwoko bwa LNG ku isi. Ifungwa mu buryo bufatika ry'inzira y'amajyaruguru izwi nka Strait of Hormuz, inzira ihuza ikigobe cya Perse n'inyanja y'Ubuhinde. Inyuramo igice kinini cya peteroli na gaze by'isi. Ryagize ingaruka zikomeye ku byohezwa n'igihugu cya Qatar, ari nacyo gihugu cya kabiri mu kohereza gaze nyinshi. Ibi byatumye agaciro ka Mozambique kazamuka cyane mu rwego rwa tekinike na strategy. Nk'igihugu gishya gishobora kugaburira isi gaze idashingiye ku nzira za hafi y'uburasirazuba bwo hagati, Middle East, Daniel Swift yagize ati: mu by'ukuri nta muntu n'umwe wifuza ko ibikorwa byabo mu ntara ya Cabo Delgado bigerwaho n'ingaruka mbi. Gaze ya LNG
ihuje abantu benshi cyane muri iki gihe. Yakomeje asobanura ko bariya abasirikare ba RDF bari gufasha kurinda intara ikungahaye kuri gaze ibitse imwe mu mishinga minini cyane y'ishoramari rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afurika. Mu gusoza rero umuntu yakwibaza ati ese bizagana he? Mu gihe igihe ntarengwa cya Gicurasi 2026 cyegereje, isi hanze amaso uburyo izi mande zizitwara. Ku ruhande rumwe hari ihagarikwa ry'inkunga ya miliyoni 23 z'amadolari y'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi hamwe n'ibihano bya Amerika bishingiye ku bibazo bya Kongo. Ku rundi ruhande hari ishoramari rya za miliyari z'amadolari n'inyungu zikomeye z'ingufu z'isi zishingiye ku mutekano ucungwa n'ingabo z'u Rwanda ziri muri Mozambique. Gukomeza cyangwa guhagarara k'urugendo bizaterwa n'uko ibihugu bikomeye bizahuza inyungu zabyo za diplomasi, iza gisirikare ndetse n'iz'ubukungu mu mezi make ari imbere. Ngira ngo murabyumva rero, iyo bavuga ngo Perezida Paul Kagame cyangwa ngo u Rwanda rukora ibyo ruzi, ngira ngo aho hantu murahumva, ngira ngo murumva ibyo muri Mozambique uko ibintu byifashe. Inshuti bakunze rero bacu, ndabashimiye cyane, muraba agaciro.